Williams. Dyna ni nôl i Joyce cael ei chlirio wedyn gan Ross Stevens ymlaen teg at rediad Cetli tu mewn. Yn y gyfle yma i boli Buckley arbediad wych gan Alex Lynch. Gwrth ymosodiad da gan Prestatyn. A ddim bas da gan Cetli mewn teg at Buckley. Ac efalla yn cymryd gormod amser. Go Robbie, go! Go Robbie! That's Wes! All you Wes! Jones ymlaen teg at Edwards. So drosedd ar Edwards. Ymlaen teg at Irvin. Cisio yn teipio i Heath Irvin. Arbediad da unwaith eto gan Alex Lynch. Stevens ar gicryd teg at ymwyl y cwrt Cosby. Hart ar ôl beirniad a mae'n curo Alex Lynch. 9 munud ar 20 o'r gêm di chwarae. Yr ansawdd yn wych gan Ross Stevens o'r gicryd. Ar ôl beirniad gan Miles Hart yn curo Alex Lynch. Heath yn o flaen Buckley ond yn colli meddiant. A Maher wedyn yn cisio ryddhau Cetli tu cefn i Sam Hart. A mae Cetli'n gyflym. A Cetli ar ergyd ar arbediad gan Alex Lynch. Nid yma tro cyntaf yno. Mae Lynch di nadu Prestatyn. Hughes. Baines ochr bella. Edwards yn clirio i fyny teg at Cetli. Mae'n cael ei dal i fyny yn y gwynt. Hart gwaitha ar ergyd o beller. A mae di curo Carl Jones ar y postyn agosa. Pedwaredd gol o'r tymor gan Sam Hart. A mi nath i adlamu yn sydyn o flaen y golwr. Ond ddylsa Carl Jones i gwneud y well ar ei postyn cynta. Baines ag at y postyn pella. Mae ar draws. Danny Shaw sydd wedi rhwydo. Ond yr ansawdd yn wych gan Wes Baines. Po math o drafferthion i'r golwr. No Edwards. Isio yn teipio i Baines. Dyna ni nôl i Ross Stevens. Stevens. Croesia da. Teg at Jack Higgins. Mae'n cael ei chlirio. Mae'n cico Smotyn. Ond y wthiad ar gefn Jack Higgins, dwi'n meddwl. Stead yn erbyn Lynch. Stead yn cyfeirio hi un ffordd. Y golwr yn un ffordd arall. Mae'n gyfartal yma. Gol gyntaf o'r tymor i James Stead. Cetli. Teg at yr eilydd Taylor. Cisio am dibwy Heath. Taylor groesiad i mewn. Teg at Cetli'n cael ei ffenni allan. Mae'n ôl teg at Jack Higgins. Os y gol yma i Prestatyn. Lynch. Nid un ond dwy arbediad wych i nadu Prestatyn. A nid yma tro cyntaf wedi gwneud hwnna heno. Oh, the reflection of the 90 minutes, do you think he deserved more than a point? We've lots of positives today. We've created a lot of chances first half and maybe could have nicked it at the end. But lads showed great character to obviously go behind. Obviously we were in front and to go behind and then to draw back level and then create 2 or 3 chances towards the end to win the game. So we felt that we were pushing for it. Unfortunately, we only got a draw today. Fedra ni'n dechrau mor sal o hynna, de. O'n i reit siomedig yn mynd i fewn hanner amser a dwi'n reit fed up bod o'n cymryd i fi golli plot hanner amser i ni gael chydig bach o reaction. Mae o'n beth lleiad a chi'n disgwyl mewn gêm bel-droed ydy torchi llewis a roi goed i wedyn yr ail hanner lle o'n i'n meddwl bod ni'n lot gwell tîm, oedden ni'n cadw bel lot gwell, switcho'r play well, edrych yn berig ymd ymlaen a oedden ni'n ennill, oedden ni'n hyddi mynd i fyny 2-1 lle. Ond ia, mae hwnna'r ail waith mewn wsos mae'r dyfarnwr di neud ni wan. Ond eto ar balans o chwarae oedd Prestatyn yn hyddi points. Obviously 3 points would have taken you closer to the teams above you in the league. Do you think it's a harder task now to get out of that bottom 2? Again, there's 6 games to go. We'll keep concentrating on ourselves. It's work in progress with these young lads. They're gaining experience all the time. We had mad 15 minutes against Carmarthen where we conceded 3. Today we've had a mad 10 minutes, conceded 2. So they're learning and we can move forward with that. So, we'll keep doing what we're doing. We've got some big players to come back. So, we'll give everything we've got for the next 6 games.
5 gêm yn weddill, fydrych orffan yn y 7 tafle? Na, mae rai ni fod yn realistig. Dwi wedi bod yn dweud ers dod i fewn. Mae'n bwysig rhoi targed i sgwad o blear sy'n drio cyrraedd y 7 tafle, ond oedd rhaid fod yn realistig. I fi'n bersonol, edrych i lawr o ni, da ni'n bwynt yn agosach teg at fod yn saff fan.